Кувай отель, я сидишь. I'm a professor Ionar Mokırtsa, and Kuranzu peki Romania la gyawamche Danubius University la chikdu. Di Kuranzu gigen che Kuranzu de tari delegation chik peyo. Kunzu tari mune chen Romania la dende shuya chashi che. Ta yine gyawamche konglo yas pendi pa Europe pe matuba. Kunzu doctor honoris causa doctor degree chik du honorary doctorate degree di gyawamche ya pyo yin sungudu. Di ya pyo di che citation di che di Kuranzu du pyo this yin is the paper Yes, we'll with take a photograph laudatio. of this. Yeah. And di kunzu tsangwa Romania ni tsangwa And this is a present for you. di ya pyo yin sungudu. It's my doctoral thesis. No. Kurai chi number. His wife from Di kurai kunda da yin kuba duen yin dana. Look up that. This is the 1st of March in our country. No. And it's the same. Di ya pyo yin sungudu gyawarum chi laung chatip na lo di ya man di tagya. No. Di kunzu Romania ne kurai dana chi. If we can get an autograph from him. Yeah, we'll do it. Thank you.